Kwenza kuthiwa kuneLamber puncher nakho ukulale. Umehluko yini lapho? Oh, okay. KuLamber puncher umuntu usuke sifuna ukuthola ukuthi kuyini na ukwenza ukuthi uphathwe ikhanda. Mhlawumbe kuyenziwa ukuyi-investigation, kusuke ukuphenya. Usuke ugula uze esibhedlela uzophenya ukuthi ngabe yini into eyenza ukuthi ngiphathwe ikhanda noma ukugula okusuke kuthile kuphethe emzimbeni. Kanti thina senza lokho abathi i-spinal original anesthesia. Ngingathi umgogodlana mangifuna ukubeka ngegama abantu abangezwa ngathi sikhona siyakujova eqolo bese sifaka umjovo ke umuthi eqolo. Lo muthi sekufaka wona wenza ukuthi ube ndikindiki mhlawumbe kuswelo khalo kuyezansi bayakwazi operate mhlawumbe bayazi uma emakhaya isiZulu siyathusana vele sithi ufa isingezansi abantu we ngizobe sengifile ingakho ngibachazela ukuthi ngcono kunokuthi bathi ngcono kunokuthi sithi ukufa asithi kuba ndikindiki njengoba usuke ukhipha izinyo kuba uma ukhipha izinyo mokanda shoot ufa imhlaba yabo so ke siyamjova eqolo masiqeda umjova eqolo abe ndikindiki ingakho umama abakade beyoteta abantwana abathola abantwana ngokumthungu baye bathi mabe sebethola umntwana asho ukuthi ngijoviwe ngakwazi ukubona umntwana wami is part of anesthesia leyo so ke i-anesthesia spinal uyajova eqolo kube ndikindiki singezansi ukwazi njalo nokulungisa iqakala mothi iqakala uma ukuthi ubhozo uyibhozo uma ukuthi idolo nanomntwana futhi simenza kanjalo sijove eqolo.